matam chupda ningsingadabase every day is a challenge ngasigi numit loigre loire hayeng se challenge mane nangi life hayeng se nangi life challenge ma pula nangi life blessing ma pula ine adugi poto accept or maning hala chen gano nangi life progress to move forward to no challenge face to botam nangi any numit ano wo nangi life fange sure holy se nangi life blessing nangi life challenge nang grow to ro no challenge bi ine aigi manaba ma kuidrikanda maharashtra dagi la ame guwahati da magi business purpose ki damta magi business se sandok na bai damta mi khara una la ame matam zibani unei sai jimani gaida chaminari kan sai mo question na hange ma de pesa am spend tawe so in mo question na hange bai nang je smartly nang pesa spend tobra natragana heavy spender ai mo da hange si matam se mana ngon da hindi de reply pide hojik so in singi ko अरे भाई मुझे डर के नहीं जीना है मुझे घर में बैठे नहीं रहना है ये सोच के कि मेरा पैसा खत्म ना हो जाए हर एक दिन मेरे लिए चैलेंज हर एक दिन मेरे लिए नया दिन है आज का दिन निकल गया खत्म मुझे कल फिर से निकलना है फिर से काम पे लगना है फिर कमाना है एवरी डे इज अ चैलेंज सिगी लाइन से आई हुजबाव कौब ngam adum ningsing le ne punchi de kai gino antam da mana haira mi pocha ina have the heavy spender oyo hamte smartly spend to nangi paisa do adubu aina haini ge mo dai kai tamoge adugi line de kai tamoge every day is a challenge nangi paisa khara le na sigi poch nangi bank account sum lai ya pute paisa de no mo sum sinari kudin khatam mo shalakani lo shalakani paisa de no mo jol no mate ban nangi thabak te kai no hena tangkhat hena tangkhat pase si nangi thabak ne hena tangkhat pase nangi thabak ne hena lambel thi pase nangi thabak ne aduna challenge ne ban ngonda har ek din mere liye challenge hai hai je chise yam thine important ne pon si kok ta hapchan biyo ngasi dagi challenge smile lo biyo aduna ngasi nang broke chale ngasi nang paisa tan bangam dre family ki responsibility nang handle to bangam dre ade nang paisa tan bang khang dre hari poche na sana sa challenge bi da bai ne challenge biyo na sana sa ai jungari everyday challenge ne pi have the ngasi paisa la effort it doesn't matter ngasi la ki poto ngasi la kre hayeng ai no bo paisa tan khat ba de ngasi la ki poto enough oi ai pesa pai ge ai gi life sai ne pa me pot freedom mem sing de hing ge hai tar di ngasi lai ba pesa da depend to hing yam na te hayeng ja no butang kat ba ya de hayeng anu butang la hang chi chu anu butang kat ba ya de everyday sales mom tok de ba ai gi business everyday grow mom tok ba ya de aduna sigi wakhan je chen bam dar ka tai ba koi kok sing adu kan da koi grow to ngam ka ni ba ai koi na hujik ai koi na kanom to ni hujik ni yam le ram ga ni hujik sigi video sing mi yoi kam jo yong ga ni ba ai grow to ni nge ai sigi business se hodo ni ai digital marketing to ni ai digital business build to ni ai internet ai gi business se san tok pa me ai shumain to ni nge ha mi yoi kam le but action lobda koktak sab action lobda dum kiraga leiba wakhan je cham la khal leiba chani la khal leiba dum mi ma leram gani ko sigi poche nang challenge accept to bai nang challenge lo shan da bai ne kai no dum da nangi mind the fongdor abane ba this is your challenge nang sidagi thoke ha ta break your comfort zone ha ne comfort zone je thugai ning da di adum lai tam hayeng to ge ma sem to ge hangchit to ge dum to lai tam ne adu tar di kai no ha ba da nang mon sum thengjan gi tam ne adu na sana khanjo ng sidagi challenge oin lo biu ai pesa tan bangam dri se kai gi Mina tan mga main tan mangam juse kay gino. Mina internet business build to way na to bangam juse kay gino. Mina learn to bangam main learn to bangam juse kay gino. Mina si thengna bangam main thengna bangam juse kay gino. Ay ngonda kay son balay kay ngonda kay soy balay ay ju sure na ngonda mit piri nakong piri khong piri khut piri wakan khan ba brain piri kay nyoy ngonda wali kay nyoy ngonda wali ay yum lai be mungda puwe fare it doesn't matter ay mai pa na ngonda life am piri sure na life am piri but ay ngonda loy sure balay kay gino ay ngonda kay wali kay sinang na khanbiyo sinang na sana mentally upgrade to biyo na sana challenge no farm way na pi mo po di challenge lokshan batamu challenge thengna da ba yande challenge thengna da gadi grow to sum ai manipur da poe adagi di id si da poe sumain to wi khoilam dum da si leite adu leite ada leite si di excuse ne si di pura excuse ne 100% excuse si ji nang na sana sa da satisfy o henjam chin thijal laga aina toina haigre si gi posi adu gi chin thibu to challenge hoyan lo ba aina hai poche magi word to de kai tamoge everyday challenge lo tare aingona challenge ne ba ai mapan thoga ai hujik imung de tumma de josur pude ai mapan thoga kai no ai gi lambel like ha go out and get it ham ai thi de ba ya de lambel thi de ba de ngasi ai client fang de fare it's okay ngasi ai sales ma chang ko tore fare ken kai de hai hogol ani hai hogol ai client ma fang de ba de hang chi chung tor ni ma sem jun to everyday consistently smai to de ke to ba ge ai pesa ke de ta lo jun ke de bai pesa pai ro jun ke de bai ken to ro jun aduga sidai sam hai kani aina honna ba sitam honna ba ne aduba pesa tan bangam de nam ne khang moi kai comment ta gyam ui ai komina hai ai honna ba diam honna ba ne aduba pesa phang de ai ngon lak ta nang di u na te nang khang de wan chamina nang nai gi su de le khang ai ju honna ri ba mi nang khata te honna ri ai ju honna ri ba ai ju consistently every mi pun mak se honna ri ngatan mi pum fudi mak se mi pum pum mak se honna ra ga loi chang ai ni honna ning de ba khara honna tam de honna ra ga loi chang ai ngatan adubu na sana adugi result phang de hai ta di adu de nang na sana khara wat le je matam chup da khang nang gi comfort zone de na hoji ba thok tri je matam chup de ning jingo kari gumba nang na upgrade to budam pham do adu nang upgrade to de na hoji ba nang phajal tham jari ge je sana khanjo ba kai nom nang thugai dri hoji ba nang khange ba shi pham jai grow to dre shi pham jai ngon de result lak dre honna ba yam kal le result lak dre adu itari kari gumba we ma nang thugai tam
tamne kaidano grow tawdrise kaidano agi solution leise kaida adu thi tam adu thi bangam dana saida comment ta hairaga sine ai suma hona jaba kan madi kan result lakte hona ba mi loi kan manga tani adugi pot di nang excuse pi bina tuna na sada solution ai jungai ai result fang dai ta ai thugai tam ne kai gi no ina result fang dise kai gi no ina soi se karmam fam dano ai gi challenge ai thi tam ne kai gi no ai gi ahoba lai se mina fanga ga ina fang dise kai gi no mana si to ga ina to dise kai gi no sumai ina soi se kai ai kai formula pan be kai do be ai analyze to ai gi brain se thada tam ne challenge ina face to tam ne then only I will grow better ngasi ma grow to be heng ma grow to be ma sem da grow to be but tha ma gi matung tha ni gi matung chahi ma matung chahi ma matung dai grow to gani but adugi belief na sada lai gedam ne but nang na hai potu na sana ai hona jaba kan jai hai potu na sana ya jare ha ne ai na hai sidi ai hona ga da yam wali hoji hona ba se ai yogdri hai ne ai gi hona ga da yam wali hona ga da sidagi hena saruk cha mai hona ba tarka lai ha jai sana challenge pi ne but si se na sana hai ai hona ba yam ka lai result fang de ha ji sidi na sana hai je nang je kwai de best tare ha ba admit to ba cha ma nei ba ko hona ba di mi loi hona ye but ai na hai ni po sidi ai sidagi saruk cha ma hena hona ga da ba tarka lai ai sidagi hena saruk cha ma smart work to ga da tarka lai ha ji si ne khan bi see you in a can be humble or be humble accept to be du kan nang grow to ngom gudam ne adu ai di loi hona ba ne ba hona ri si toro pham ma ga chokui de si toro khong sang ti do pham lai ta ri kai nu nang phang du kai nu adu phang da adu nang san hai ai full stop ne hona ba hona ri phang de ha ne excuse be gram ne do lep khra ne nang do re nang gi life flow re tu nang gi life finish kai dar ka le gi du adu so puting sai hai ba poto ko challenge win lo every day sai gi upgrade to na challenge am mom ne every day sai ngasi grow to dre fare hayeng grow to ko ni hangchit grow to ko ni masem grow to it doesn't matter nang kai da boke ken kai blati language sai tra language tam mo hojik ti internet ki through the connect to yar language sai tra di language tam mo nang to ngi poto hindi to ngi english to wari sa ngi loi na mak educator sanga semba to sanga sanga jine kutta sanga je le sanga ha ga ma thumang khang da sanga se mo amte connect to challenge te ma se nang na sana grow to get to we ha po si di nang semo nangi lambel semo na san lambel sem zero na san thi zero connect to butam mo grow to ngamdre ai kai to dino khang dai hai po na sana challenge pi da bai ni na sana sara challenge accept to da bai na sana sara challenge hazal tham bai na sabu nang chung thok ni da bai na sana sa grow to ning da bai na sa da adugi energy to push to da bai ne challenge pi tar di ai hoji kem lai ai to da bai ya de ha challenge ti tam comfort zone se am live ne comfort zone se yam like ga san comfort zone da live se adubu akoina comfort zone thu gai ba je yam duri pots comfort zone thugai ba ngam kan da nang paisa tan ba ngam ni sima dei chau thona nang comfort zone thugai ra kan do challenge accept to ngam kan do nang na kok thugai ra kan do learn to ra kan da tawning do po to ra kan do adagi nang sai gi hening da mingon da message thaba talam mi kan wari saba talam ba adai mingon da video call to talam ba adagi video sem ba talam ba adagi marketing to talam ba adai nang gi paisa da nang mingon da high ra ga sumai to kisi to di high ba talam ma yam sing do adu to ra kan nang gi adu da lan thola kan paisa tan ba ngam to ne adu to dri ngai adu da nang da pallala he report to pallaga lei report adu sum to dri nang sum le hongni sum le hongni adu nang san khan jaga da life se problem na face to tu ne problem loi lein engro se problem nei mi pung khuding loi problem lei ni but tu option ani khata ne lai option amana problem khuding amon thengna chen ko chen ba ama deung chen adu ga mayai da sum chappa lei punchi bodon lotion ge khangu de lotion ge badum adu ga amana problem amon je face to ga kakhat la overcome to problem amon face to ring problem se kai gi no life ta lai se hai matam da akhoi gi punchi da upgrade to haine level amom da upgrade to sigi problem je face to mutuna upgrade to sigi problem je face to gam upgrade to adu dagi nangi confidence um wang kala to ne adubu problem dagi sum se lai tari kai nang phang du je kem ta phang mai de chappa ga dum lesson la ga dum nangi punchi solution tam ne aduna si khang da po se kai khang da hai matam da every day is a challenge ni ai ngasi paisa tan bangam du se kai gi no lambel thi ai challenge ni ngasi haugradi haugai ngarang haugradi haugai ngasi gi numit se ai fulfill to da be de ngasi numit se fazana fulfill to matung da hayeng numit se success hoy ngasi you success hoy ngasi success hoy la kan da ai ngona success macha mem se ai ngona achobu success amor ka da ne matam chobu da ning jingo adubu challenge to dragadi you will never grow challenge se accept to ngasi da challenge accept to lambel chu makani ki run of fearless or kara fearless or na sana na saje ai tok da ba de ai ngona mingona yeng chali mem se proof tok da ba de ai gi life dai grow tok da ba de ha ko challenge pi you every day is a challenge every day ngasi tan kre lol hayeng ta lo masem ta lo sum grow tok hengalo grow tok se sum hengalo nang khang pote no mo nang gi grow se kyam meram gani khang poda nang adu da ning jing pa matam da nang se kai le me khala nang sa sa bu thank you ha kani aduna matam chu da challenge accept to you chen gano chelaba nangi punchi lo nangi chen bam nangi lambe laite chen gano just get going you will grow better in your life